Misdar Aidi. Sekarang saya di salah satu tradisi yang ada di Aceh, memberikan timur yang besar Muhammad SAW. Sekarang kami berada di desa Pelang bersama tim kecamatan Semaraknya. Jadi kita lihat bersama. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين